phan lem chairman akimi ke paman pon la sojok ke ongrung arara tum karcho la bente rat amai pi ke paman pon sonsi dilai lem salong ke lem pamijia phan mate ke cari pamijia phan pu mathasi karbiang no tonumas konsil pen dilai lem along ki khibom abana tuma phan apu pasonsi nona kimi chairman sikondor rong pia phan si apu pekpon lasi dilai ratatum mate klem raperatum aning ciparong si karcho amai katen ratamai pi dilai Joseph Terang memorial pulolong pamanpon laso mailong bang farok poso se ratatum cipong dun si aliranon bidun si ing samjin pen pechun pon ini pen kui ke lalu je ini tum hek am apa ini tum da am apa ini tum pakai meteri apa bangsi ini pon ko aplang jam pon ko kalau kana taksi bang ale gitu gitu amok itu mesti kau itu em tak alang di muka itu tak alang di em alang di ini kan ini loh hotel pendang jangan apa loh tapi ini tuh kan alam ini kalau tapi ini tuh approve pen alang di pantai anong atang tipin pen itu angkat lar ini nanti ini sudah jelai lem ini ke ini itu lem konpo apel abang iklem tama tuman tami ini tuh pun tuh kan tami budi sore pihak panji apa lang itu tami iklem naprang iklem tangkol lagi itu budi sore pihak kota li apa advisor sistem na lang menurunai itu ini tuh tak ini ditanggi pakai kada kok ini kok berarti kalau betul nah kita aning arong pen begitu dun pen apa la ladak dilai hawa doang atau kita sel wakar kuno kargi kargi atong atau kuno atong doang kita me atong tanang kirau kucing kilo lagi ini tentang emitensi pan ke jadi tempat lem konpo apa non akimi mane lem along akar mong lihat no lahai long lihat no berarti ini tempat do long long ni bukan ini do berarti itu pun anke akiyo pen ke lon ponji akan jadi ini tuh kisik pon long apa di tan long long nah tinggal mah kalau ini kopi pon adhesi ni dum press meet kan ni nang kok ma lagala ko lo je pini ni dum ad hoc committee seng ponik lo lasi new appointment madang ke chairman akimi lo alang le ke hai Sikandar Opi tim dilai lems bangkre photo lasela bangkre pho ad hoc committee lo government pen ke panong pido swalo phan kopi posit pon da lo walang bang rada tu manghuprong ta hai lake government pen inghoi hini ke swalo phan pon mek ni polam lo lasela bang so pini ni dum dhaw committee seng de pen pena pen ke ni dum lem salong new buti dum ching ni po nili dilai arat madante dilai lems andar ke parluan dilai lems andar long pli episode do kasola bangku atum sitame do kasi fola hai bangku bangku tum sitame ni dum long iklem kedam cekai phopen ason kason se pon akulat ingpu pon tanglo sonsi dipurong supia long kido bihu tuli along dipu town primary LP school athing no along cekai phopen ason kason se pon akulat ingpu pon tanglo bangso kulat amen JR self bambu pusi
amen irponlo bangso kulat dipu ward commissioner ward number 4 ake happy sadhanarong kipia himpensi inkupon laso along ward number 6 ward commissioner tamiche tongdun si aliralon pidun mangso kulat rata tumaning ki hanga tengpen long iji lapente online pen tami ason our side jongsi komat ne aning ki hanga bang phubang phia tum du pulute aning ki hanga tengpen order pilute long iji nang tum humri ignon 8638055137 lapente 8812827232 a number along humri iglote long ponpo labang ko tumpu dipu atawon tidak matawar labang so tawar pli ke citong along ilitum amuso atum alang litum cipeduk mate rata long mane kaduk ka long pasami asap beta homu ta pakang di palang tum keceng pen alang tum kamat ha kiduk tapi alang litum ke claim ke cipeduk labang so ke la hello JR usalang litum amen kiir JR Bimbo bulu JR Bimbo sir alang litum labang so bulu ka cek pen alang tum bonai lo kami lason agujar tak pipelo lilitum bang gujar ke la free lilitum la kargia tum apriso la pensialang tum selam ilo alang tum rak ilo mane koson lo gujar ki sak dia dim samele tum la so free pensialang tum rak ilo bonai ilo ladak asupi ta longji la pena tri ta longji la pena palong ta longji la si kopi manang tum ka order di la cek bulu ka cek pen ka bonai ka hormu kopi sinang tum kapapa bonaji ma ar iduk asong kamelang tum labang sa dukan ang humri kra alang itum la kene kun nombor jata doji kasi alang itum along lada ka dukan ang humri kami majuk kami alang itum labang sa war nombor 4 kalilo diskuang kang karjang long kang sami dong si alang itum nanghang ka bonaji ninghang do manekar iduk pen kiteklong timi kiteklong di ang itum ninghang do bulo lada ang humri noy bukan Facebook no itu malih ka hang la ke ward kunsar 4 la 6 ni tum hang no tapi tum dukan chingku lo asila so ni tum dukan men man ke JR Ser Bamboo tapi ni tum dak non kabunai man ke tum bul ka cek pun si punai dan kira ke frequency kerak lo tapi ke nang tum aja tu hum la lo je paling sofa set suki ba arna tray tools papi ma natin kapunay yan yung kahangdo sang itong nabunay piko ang itong mas sirang ignon sinira kado ko may carving ng radoan panta as yung kado ko may tabang ignon ang hunrig ignon itong contact number piko ang itong ning hangason pen long igji usi bangso kulata hempu jiren rong pe hinpen pirangke thengno khanpot news desk report news 24 Kalbiang aron repen boreng ang hoy ki pialam ki judune plengunelang Kalbiang Autonomous Council Forest Department along illegal appointment duo Someone illegal appointment to pick specialist forest department. Sojok Kalbiang Territorial Social Security Association Chepen Kapsa Songatung Arona Tengpensi Goreng Anghoy Pinanjil Pente Goreng Anghoy Nang Pipo Kugamen Pen Tangka Tiana Tumapan Sotak Pen Instain Yang Jikwalang Litum Pen Sisong Polo Lapente Kalbiang Autonomous Council CM Kaninji Ponjong Si Illegal Department Officer Jong Si Doko Kulipu Tangte Riten Mate Pinpura Lupen Nang Pinang Pajenon Nilitum Mamasi Ching Saji Umanya officer jong si kecok si topok jong si umanya jong si pine kecok si tangka ka cepat mungkin senglong illegal appointment di kipen senglong tangka pun sa cepat jong si topok itu mantok itu mantok Lasik Kalbiang Territorial Social Security Association Chepen Kapsa Song Tum Pinpura Lutap Pipajir Damno Illegal Appointment Ku Pinpura Lu Pipajir Era Pi Kalbiang Autonomous Council Tum Tengponlo Arjume Melam Kata Kisung Kalbiang Autonomous Council Siam Malam Cak Atengpen Papleng Pipuma Council Officer Illegal Appointment Aputhak Kini Ne Cekrong Pipor Tangte Lakupilo
rata phan ke paman hutong chini dun dipu kaning jema tangte bangso joint secretary arida klang hamapi CM alam cakateng pen papleng jema bangso rida klang hamapi instai hai jiba jongsi kangsa abi puluti rata phan kapam hu ason mandeji lapete mo fisitame CM aphan ningka cheti abi ason si mandeji Dipupen camera person Vicky Singh Cherap Chetutun Pen Birta Pangdapon Papuram Sinar News 24 Karbianglo